Žitelji grada Zagreba nose svoje svakodnevne brige. Kako to već u životu biva, ljudi prolaze pored znamenitih zgrada i ne sluteći kakve se tajne u njima kriju. Arheološki muzej grada Zagreba upravo je jedno od takvih zdanja koje u sebi skriva tajanstveno blago. Najpoznatiji je eksponat izuzetno očuvana Etrurska mumija. Među artefaktima nalaze se i 4 egipatske mumije. Jedna od njih zavedena je pod inventarnim brojem 666, a donacija je prvog zagrebačkog nadbiskupa Jurje Haulika. Upravo se tu pokrenula cijela priča. Radi se o mumiji koja se nalazi unutar te neke kartonaže, neke smjese koja nju pokriva izvana i s takvim mumijama ne možete zapravo ništa o njima znati. Na analizi ove mumije, što rentgenskih, što CT slojeva, po mogućnosti magneta, sudjelovat će tim radiologa iz Kliničke bolnice Dubrava, sudjelovat će viši kustos Uranić iz Arheološkog muzeja kao educirani egiptolog i sudjelovat će arheolozi Ivor Janković i Petra Rajić-Šikanjić iz Instituta za antropologiju. I to je zapravo budućnost te paleoradiologije koja je ostala nerazvijena znanost upravo jer se putevi arheologa, egiptologa i radiologa rijetko susreću. Možda nam je način sa podaju dignuti. Prvi zagrebački nadbiskup Juraj Haulik ključna je osoba bez koje ove priče ne bi ni bilo. Već je zanimljivo što je on i po nacionalnosti i po rođenju bio Slovak. Rođen je u Trnavi 1788. Životni ga je put vodio preko Beča prema Zagrebu. Često se kaže kako je 19. stoljeće bilo vrijeme u kojem su brojne stvari u znanosti ponovno otkrivene. Upravo to vrijedi i za tada novostvoreni interes prema egipatskim starinama. Može se reći da je to bila određena moda s kojom se Haulik susreo u Beču. U vrijeme stvaranja moderne građanske Hrvatske biskupsku je dužnost obavljao u Zagrebu. Svojim je djelovanjem osobno doprinosio i uljudbi i napretku znanosti i kulture brzo rastućeg glavnog grada Hrvatske. Kako je Haulik svugdje ostavljao traga, tako je to bilo i prigodom susreta s egiptologijom. Mi nemamo točne podatke o tome što je i gdje Haulik kupio, ali u svakom slučaju on je nabavio jednu mumiju za koju je vjerovao da je egipatska mumija
i poklonio ju je također Narodnom muzeju. Znamo da je on bio čovjek koji je dosta toga učinio i doprinio u kulturi grada i u hrvatskoj kulturi i normalno to je bio jedan lijep gest s njegove strane. Njegovo i nerazumijevanje nekih kasnijih kustosa koji nisu imali obrazovanje iz egiptologije pa su također vjerovali da je riječ o pravoj mumiji, pravom sarkofagu je trajalo je to sve do nedavno jer ja nisam mogao biti siguran u to da je mumija prava. Znači, nakon što nas je kontaktirao gospodin Uranić, htjeli smo napraviti jednu veću obradu s kolegama iz Instituta za antropologiju. Tada se smatralo da je ta mumija falsificirana, da to nije prava mumija egipatska, nego da je to produkt nekog kasnijeg vremena, najvjerojatnije iz doba te egiptomanije u 19. stoljeću. Počele su se događati razne čudnovate stvari da su se, ako već nisu imali cijelu mumiju uščuvanu u jednom komadu, da bi je spojili od nekoliko različitih tijela, pa se i danas po muzejima još uvijek nalaze mumije koje su sastavljene od više ljudskih tijela. Znači, ako je nedostajala ruka ili noga, onda se naprosto nadodali od druge mumije. Dobro je znati to da je postojala jedan dugačak period bez komunikacije sa faraonskim Egiptom, budući da je ta civilizacija bila mrtva i da više nije postojala kao jedinstvena kultura niti kao država, da su je pokrili brojni slojevi povijesti grčke, rimske, potom srednji vijek, arapske i tako dalje. Europa je zaboravila na Egipat, on je ostao manje više u biblijskim pričama i motivima i ostao je neka daleka mistična zemlja puna strašnih demona i tome slično. Jednostavno najduža civilizacija koja je uopće u povijesti čovječanstva bila, cvala, koja je na ovim prostorima Mediterana i šire, jasno, ostavila tako duboke tragove i ugradila ih i u tragove one civilizacije čiji smo mi možda izravni nasljednici, poput Grčke, recimo. Dogodilo se otkriće, odnosno Šampollion je ubrzo nakon toga uspio, nakon svoje ekspedicije, otkriti zapravo tajnu čitanja hieroglifa. Upravo taj odnos između Europe i egipatske kulture se najbolje može razumjeti kroz zaboravljanje, dakle, jezika i pisama koji su tamo postojali, o kojima su Grci prenijeli vrlo diskutabilne, problematične, uglavnom netočne podatke i svoja vjerovanja o tome što hieroglifi znače. Izazvano još Napoleonovim otkrićima i Napoleonovim osvajanjima Egipta došlo je do velikog interesa za sve egipatsko i često su se egipatske starine prodavale. Naravno, kako je bilo manjak starina u odnosu na interes, često su se počimale raditi i kopije. Upravo je bila zanimljiva činjenica da je ova mumija bila u kopiji sarkofaga koji je bio u Arheološkom muzeju, te se nisu bili sigurni da li uistinu unutar tog sarkofaga i imamo koštane ljudske ostatke u onom što je zamotuljak ličio na mumiju, međutim ne znači da se uistinu i radi o ljudskim kosturnim ostacima, a pogotovo nije bilo sigurno, budući da se radi o kopiji sarkofaga, da li uistinu se radi o starim ili naknadno zamotanim ostacima. Mumificiranje je uvijek privlačilo pažnju ljubitelja egipatskih starina. No i za znanstvenike taj proces konzerviranja ljudskog tijela predstavlja određenu vrstu tajne. Iako ima relativno mnogo mumija nađenih, mi imamo vrlo malo direktnih izvora koji nam govore o procesu mumifikacije. Najpoznatiji i zapravo najrelevantniji izvor je Herodot, međutim on posjećuje Egipat relativno kasno, on ga posjećuje u 5. stoljeću prije Krista, kada već
ta egipatska država je u svom opadanju njene moći. On je vidio mnoge stvari, razgovarao je sa svećenicima, vjerojatno putem nekih prevoditelja i zapisao je vrlo dragocjene podatke u tom smislu. Dakle, saznali smo od njega da je taj proces trajao 70 dana, da su se iz tijela vadili organi, da su se koristile ulja, balzami da bi se tijelo konzerviralo i mnoge druge stvari koje danas znanost apsolutno može potvrditi. Naime, u Egiptu je moralo biti na milijune mumija jer se taj običaj mumificiranja u kasnijim razdobljima proširio na svu populaciju. Zatim su uslijedile razne ekspedicije, pojedinačne i na razini nekih bogatih europskih zemalja, a uglavnom se radilo o traženju blaga, znači bile su to avanturistički pothvati, idemo pronaći neku grobnicu, otvoriti je, iznijeti iz nje zlato, odnijeti ga u Europu i prodati, to je recimo bio glavni leitmotiv tih vremena, recimo prve polovice 19. stoljeća. Tada nastaje i fundus velike zbirke, koja čini nukleus egipatskog dijela Zagrebačkog arheološkog muzeja. Riječ je o egipatskoj zbirci Franca Kollera. Zajedno sa zbirkom koja je pristigla u Zagreb, oko 2200 približno predmeta, je došlo i nekoliko tih mumija, od kojih do duše nijednu ne možemo vidjeti prostim okom, jer one su sve u tim sarkofazima. Egipat je sredinom 19. stoljeća bio društvo u tranziciji. Za Egipćane je susret s Evropljanima bio otkriće novog svijeta. Interes za artefakte faraonskog Egipta kod lokalnog stanovništva do tada nije postojao. Taj se odnos iz temelja promijenio. Brojne imitacije umjetnina faraonskog Egipta dovode i dan danas u pitanje originalnost brojnih eksponata. Takav je slučaj s dijelom egipatske zbirke Zagrebačkog arheološkog muzeja. Egiptomanija je svakako pomagala poduzetničkom duhu lokalnog puka. Ono što je problem, naravno, to je što za većinu tih nalaza, zapravo uopće, kad govorimo o egipatskoj zbirci, mi ne znamo točno podrijetlo. Međutim, zajedno sa zbirkom koja je pristigla u Zagreb, oko 2200 približno predmeta, je došlo i nekoliko tih mumija. Što se tiče samih mumija, ti istraživači u 19. stoljeću i avanturisti koji su tragali za blagom, njih nisu smatrali nikakvom posebnom vrijednošću. Naime, to su bila samo mrtva tijela sa kojih je trebalo eventualno uzeti nekakva blaga, neke pozlačene maske, dijelove nakita i tome slično koji su imali po njima vrijednost, a same mumije ne. Tako da je velik broj mumija u tom razdoblju uništen. Govori se o tome da su se ložile u Egiptu lokomotive s mumijama, da su mumije bacane, uništavane, spaljivanje prilikom nekih iskopavanja. Onda se to počelo polako mijenjati, pa su i same mumije počele biti artefakti koji se ipak prodaju trgovcima, jer naravno pojavili su se i kolekcionari koji bi rado kupili mumije, držali ih u svojim kolekcijama. I tada su ljudi koji su se time bavili na egipatskom tržištu shvatili da su i mumije, dakle, mogu biti unosan posao, pa su počeli prodavati mumije.
pojavila se potreba i za novim proizvodima i za atraktivnom ambalažom, namijenjenoj starim artefaktima. U tom razdoblju nastao je i taj sarkofag koji imitira egipatski sarkofag, a mumija je bila pohranjena u njemu i zahvaljujući tome je dugo vremena izazivala sumnju. Kad su mi pristupili, pitali da li sam voljan pokušati analizirati mumiju i vidjeti što se može reći o njoj, bilo mi je vrlo zanimljivo otvoriti takvu jednu novu vrstu istraživanja kojom se inače ne bavim. Moje područje su inače puno stariji nalazi, neandertalci i nekakve prapovijesne populacije, tako da mi je mogućnost korištenja pogotovo ove nove, za mene nove, naravno, rekao sam, standardne tehnologije danas u takvim analizama kompjuterske tomografije i sličnih tehnoloških dostignuća, pružilo jedan dodatnu notu zanimljivog i novoga u onome što ću možda jednog dana upotrijebiti i u istraživanjima koje radim inače. Ono što smo mi htjeli vidjeti sa snimanjem rengenskim i snimanjem CT-a, eventualno i magnetskom rezonancijom, je odrediti je li to stvarno ljudska mumija nutra, moguće da su nekakav majmun ili nešto koji se podmetnuo pod čovjeka, ima li ta mumija kakve patološke frakture, lezije, da vidimo šta su ti ljudi u to doba, od čega su oni bolovali, kakav je taj fond bolesti bio, a da mi možemo to i danas vidjeti. Eventualno odrediti od čega je ta osoba umrla, jer kod nekih se može vidjeti trag te smrti, na primjer prilikom snimanja mumije Tutankamona, koja je najpoznatija. Pretpostavilo se da je on umrao od udarca u glavu, jer se na rengenskoj snimci se superponirala kost i činilo se kao da je ta kost ima jednu depresiju, dakle da je se zbio udarac u tu zatiljnu kost. Jel? I zapravo CT je dokazao da on nije umro od tog udarca u glavu. Tako da smo mi htjeli vidjeti, osim toga da li je stvarno to čovjek, od čega je on bolovao, kako je živio, ako bismo mogli vidjeti, i naravno kojeg je bio spola, to je relativno lako odrediti. Upravo na tragu spoja arheologije s medicinskom znanošću, kao što je bio slučaj interdisciplinarnog znanstvenog projekta Tutankamon, krenule su pretrage nad Haulikovom egipatskom mumijom u Sveučilišnoj bolnici Dubrava. Rengenski uređaji su u upotrebi u medicini zapravo vrlo brzo nakon njihovog otkrića, znači otkrića rengenskih zraka koje je bilo 1895. godine. To je zapravo početak radiologije i dugo godina, praktički do izuma CT-a, kompjuterizirane tomografije i ultrazvuka, konvencionalne rengenske metode su bile jedine koje su se upotrebljavale u radiologiji. One naravno imaju puno prednosti, ali imaju i neke mane. Dakle, na rengenskim snimkama se zapravo može raspoznati samo nekoliko gustoća ljudskog tkiva. Može se raspoznati posebno kosti, može se raspoznati organe koje sadrže zrak, dakle gustoću zraka, sve ostalo su de facto gustoće mekih tkiva i još se može razlikovati mast malo od okolnih tkiva. I eventualno ako postoje neka strana tijela ili nekakvi metalni umeci, recimo umjetni kuk, se može isto vidjeti kao gustoća stranog tijela. Dakle, samo nekoliko, 4 ili 5 različitih vrsta tkiva po gustoći se mogu razlikovati na rengenu i osim toga, ono što se dobije na rengenskoj snimci je dvodimenzionalni prikaz superpozicije, preklapanja raznih sjena koje se u 3 dimenzije nalaze na putu rengenskog snopa pri prolazu kroz ljudsko tijelo, koje se onda na rengenskom filmu prikazuju kao zapravo superpozicija svih tih struktura u 2 dimenzije. Moraš sad vratiti da se to snimi. Sad ćemo napraviti najbolje rengen da vidimo šta se uopće unutra skriva, ima li metala, ima li čega. Jer planiramo napraviti ne CT koji neće biti problema, ali bi volili magnet raditi, jel? A magnetska rezonanca se ne može raditi ako nešto ima metala u sebi. Zapravo godinu dana nakon 1895. kad su otkrivene X zrake, odnosno kad je rengen otkrio X zrake, ono što danas popularno zovemo rengenom, već godinu dana nakon toga došlo je do prve takve radiografske snimke mumificiranih ostataka.
Dakle, vrlo brzo se shvatila mogućnost proučavanja unutarnjih tkiva putem ove nove metodologije. Tu moramo istaknuti da zapravo mi nismo ni po čemu zaostajali za tim novim tendencijama u znanosti, budući da je naš pokojni akademik Dragutin Gorjanović-Kramberger, poznati istraživač krapinskih neandertalaca, upotrijebio već 1901. radiografske metode u Minhenu, snimio neke od kostiju neandertalaca. Vrlo brzo nakon što je prvi takav aparat došao u Hrvatsku, u bolnici Stara Milosrdnica snimio još neandertalskih kostiju iz Krapine. Potkoljenice, jel? Tibija, fibula. Ovo možemo recimo ovako poslikati da nam onda ovdje ostane. Znači teoretski ova metalna poluga, ona može biti van mumije, mi to ne možemo znati da li je stvarno u mumiji ili van mumije. Za to ćemo morati preći na CT koja je jedna slojevna tehnika. I evo ovo je glava. Šta bi ovo moglo... Ovo bi moglo biti oko umjetno ovoga koje vidimo isto izvana se vidi golim. I tu je nešto jako čudno što ne bi trebalo biti ovdje. Evo možemo i glavu slikati da nam stane. I više manje je to što možemo dobiti od rengena, ali ovo smo već puno dobili, dakle vidimo stvarno da je unutra čovjek, da nije majmun, recimo, što su znali zamatati i prodavati pod mumije u 19. stoljeću. Tvrtka EMI je 1970. godina, naglo se obogativši od prihoda koje je imala zastupavši grupu Beatles, odlučila investirati u tehnologiju i tu dolazi do prvog proboja. Taj rengen, dotadašnji rengen aparat se kompjuterizira i uslojava i tako nastaje zapravo kompjuterizirana tomografija koja snima čovjeka, dakle, sloj po sloj. Tutankamonova mumija je pregledavana na uređaju sa 6 redova detektora. Mi ovdje imamo uređaj sa 16-slojni CT, prema tome još kvalitetniji, gdje se onda te različite gustoće u mumiji mogu još bolje prikazati. Naravno, tu nema potrebe injicirati nikakve kontraste jer nema niti nikakvog krvotoka, ali se mogu razlikovati gustoće puno bolje na CT-u nego li na običnom rengenskom uređaju. Druga stvar koju smo htjeli odrediti je li ta mumija stvarno egipatska ili nije. To se radi metodom komparacije, dakle zna se točno u kojim se periodima kako mumificiralo i samim tim CT snimanjem smo mi mogli dobiti podatke koji nam govore o načinu mumifikacije. Koliko se zna, mumificiranje se u Egiptu obavljalo od ranih razdoblja, vjerojatno od početka Starog kraljevstva, znači negdje od 26. stoljeća prije Krista. Pronađeni su dijelovi mumija iz tih razdoblja, ne čitave mumije, a taj proces, on se mijenja, on je napredovao kako je napredovala i tehnologija u Egiptu. Tako da je svoju najvišu razinu postigao u tamo negdje 13. 14. stoljeću prije Krista u vrijeme Novog kraljevstva, kada je bio vrlo detaljno i čak vrlo birokratski propisan kako ga točno treba obavljati. Iako naravno treba uzeti u obzir i činjenicu da su postojali ljudi i u faraonskom Egiptu postojali ljudi veće i manje platežne moći, pa su tako na jedan način su bili mumificirani seljaci, a na sasvim drugi način ljudi koji su živjeli na dvoru, recimo plemići, odnosno da ne govorimo o samim faraonima. Vađenje mozga prigodom mumificiranja išlo je kroz nos. To nas dovodi do endoskopije. Endoskopija je jedna metoda koja je već dugo u upotrebi i čak i na našim prostorima. Mi možemo biti ponosni što recimo da je doktor Mašek u Vinogradskoj bolnici nepunih godinu dana nakon otkrivanja ove metode primijenio je kod nas. U Beču je prvi put doktor Kilian primijenio tu metodu.
Metoda je osmišljena u početku kao za vađenje stranih tijela iz dišnih puteva. Mi smo sa ovom endoskopskom metodom kod mumije htjeli prikazati što se nalazi u unutrašnjosti glave nakon što je CT-om prikazana tvorba jedna u šupljini u kranijumu. Ušli smo kroz nos, vidjeli smo da je krov nosa odstranjen. Znači oni su na taj način vadili mozak mumijama i tim putem smo i mi ušli u glavu i prikazali to strano tijelo. Herodot, inače poznat kao otac povijesti, nije uvijek najpouzdaniji izvor. Naprimjer, kad je posjetio Mezopotamiju, koja je praktički koljevka ljudske medicine, on tvrdi da tamo liječnici, to jest doktori medicine, više ne postoje. Tako da treba uvijek uzeti sa rezervom njegove izvore. On svjedoči da se mozak vadio željeznom kukom, nakon što je 70 dana odstajao cijeli leš u nekakvoj soli da bi se isušio i vadili su se organi iz tjelesnih šupljina i koji bi se onda isprali mirodijama i raznim smjesama trave. To što je zanimljivo, samo na jednom mjestu se spominje ta željezna kuka. Samo kod Herodota i samo jednom i mi ne možemo biti sigurni je li uistinu to se vađalo željeznom kukom ili možda nekim drvenim predmetima kao što su predložili njemački znanstvenici 90. godina ovog stoljeća kad su radili mnogo istraživanja na lubanjama egipatskim i što na svježim leševima. Oni su uspjeli dokazati da je relativno jednostavno izvaditi mozak, znači transetmoidalnim putem preko nosa i etmoidne kosti, ući u lubanju i izvaditi ga, dakle, samo drvenom aparaturom. Dobro si ti možda bio na tom tragu kao da je drvo, ali kao da je normalno postalo ugalj. Šta da je postalo? Karbonizirano. Da. Mi smo ovako bili optimistični da ćemo naći nekakav papirus ili nešto, jer je po CT skenu, znači po odzivima koje se javljalo,